ኦሮምኛ ይህንን ለመግለጽ ያህል በጥቂቱ ኑ የለጋን ወላይታዳ የለጋን ወላይታ jechuun mirga walaayitaatiif falmataa kan jiru akkuma qeerroo walaayita oromoo jechuudha qeerroo oromoo keessatti ammoo artistiin Hacaaluu Hundeessaan kun kaleessa kan du'e hundi ummanni oromoo hundi isaanii gaabbii keessa jiranii yookaan isaatti dhaga'amee jiran saniif nullee waan isaanitti dhaga'ame akka nutti dhaga'ame ummata walaayitaadhaan bakka buune kun itti mul'isaa jirra saniif obboleessa keenya ummanni oromoo jechuudha nu ammoo ummanni walaayitaan kun as walaayitaa keessa odoo hin taane oromiyaa keessatti baay'ee ummanni keenya achi waan jiraniif isaallee bakka buune akka nutti dhaga'ame dhiinni isaanii dhiiga keenya akkuma ta'e addunyaa kanatti agarsiisaa jirra jechuudha na wajjin hundi yalagaan kun ana wajjinin jedha ana haa nyaatu ana haa nyaatu nu haa nyaatu nu haa nyaatu nuuf haa ta'u nuuf haa ta'u akkanaan Hacaaluu Hundeessaa waan du'eef Hacaaluu Hundeessaa amma hin duune qabsoon Hacaaluu Hundeessaa isin qabsiise qeerroon akka itti fufu hin beenna akka itti fufu amaanaa hin qabna jechuudha saniif qabsaan ni darba qabsoon itti fufa jechaaf barbaanna jechuudha walaayitattuun hagaa qoncissanaasi oromoo nuyi shantii oromoti hasaatiyanii hawodiyan walqaama kayyo agarsan beettoo sana hakayyo kakasi eta matasi woyko eta annisa eta onata taw oromumma zaranasi nunu walaayittumman baaqati ogatan walaayita yelegati walaayita seeko gatan oromoti seekidi qeerroo geetetti citay oromiya si attidi otidi deyo osa giddon etara baatiya baatati digamida gachama yettanchay woyko qasi mata etaga baaxanchay Hacaaluu Hundeessi zino Omar Saayqo gapedomidi wala oromiyan dia dere asay ubbay kayyo qoncisidi betes kayyo bollan betes nun ka walaayita yelagati hagandia walaayita dere andia walaayita dere asa xalla gidennan nuppe dariya dere qase oromiya giddon de'iyaga sowan uttidi walaayita baaxancha gidiyo gatan oromo dere asisietida kayyoy nuyo kasiyetido gadan nussa gido nunamo yagidi kayyo qoncisidi betes yagiyoga shempuwa hayqidaga shempuwa maro Abraham ko atto oromo deresi kumetta Ethiopia deresika walaayita dere yandiyaga handiyaga sika isha nu isha shempuwa maro yagetes kayyo asima tossa yemintetto ጋና ሲኮይዳ ለይተየለጋ በአርቲስት ታጋይ Hacaaluu Hundeessaa ሞት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን በከፍተኛ ሁኔታ በከፍተኛ ሐዘን ውስጥ ሆኖ የሚገልጽ መሆኑን እንዲሁም በኦሮሚያ እና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የተቃጣ ጥቃት አድርጎ ይወስዳል ምንም አይነት የኦሮሞን ትግል ምንም አይነት የኦሮሞማን አስተሳሰብ ለመቀልበስ የሚደረግ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች የኦሮሞን ህዝብ አንገት ሊያስደፉ አይችሉም የወላይታ ህዝብ ልክ እንደ ወንድም ኦሮሞ ህዝብ በመሆን ይህንን ጥቃት ያወግዛል ከዚህ አስቀያሚና ከዚህ እጅግ ከሚያሳዝን ጥቃት በስተጀርባ ያሉ የትኞቹም አካላት ከህግ እንደማይመልጡ የትኞቹም አካላት በህግ ጥላ ስር ሊሆኑ እንደሚችሉ አስበው መንግስትም በወንድም እንዲሁም በአርቲስት ታጋይ Hacaaluu Hundeessaa ላይ ጥቃት የፈጸሙትን ወደ ህግ እንዲያቀርብ በተጨማሪም አሁን አገሪቱ ውስጥ የሚታየውን እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን በተከታታይ ለማስቆም የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ መቀጠል አለበት አንድም ነፍስ አንድም ግለሰብ በእንዲህ አይነት በኮልድ ብለድድ በሆነ ሁኔታ በአስተሳሰቡ ብቻ በሚከተለው አይዲዮሎጂ ብቻ ሊገደል አይገባም የወላይታ ህዝብ ከወንድም ኦሮሞ ህዝብ ጋር የሚኖረው ግንኙነት ከዚህ ቀደም እንደነበረው ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ ኦሮሞ ህዝብን የጣሉ አካላት የእጃቸውን እንዲያገኙ መንግስት አጠንክሮ ሊሰራ ይገባል እንላለን የወላይታ የለጋ የቄሮ እኩያ የሆነ
ልክ እንደ ቄሮም የወላይታን ህዝብ ትግል አንድ እርምጃ ወደፊት ለማሳለፍ አንድ እርምጃ ወደፊት ከፍ ለማድረግ የሚንቀሳቀስ የህዝብ ክንፍ ነው። የወላይታ ህዝብ አሁን እያደረገ ያለውን ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱን ወደፊት ለማስኬድ ልክ እንደ ኦሮሞ ቄሮች የወላይታ የለጋም እያደረገ ባለው ጥረት ህዝባዊ መሆኑን አስመስክሯል። ይህ ህዝባዊነት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ደግሞ በማጠናከር መልኩ በእንዲህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ህዝባዊ አጋርነትን በማሳየት ወንድማማችነት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶች እንዲጠናከሩ የወላይታ የለጋ የድርሻውን የሚወጣበት አጋጣሚ አድርገን የምንወስድ ይሆናል። የኦሮሞ ህዝብ የተከበረው የኦሮሞ ሰፊው ህዝብ የኦሮሞ ምሁራን የኦሮሞ ቀሪዎች እና ቄሮች አሁን ከደረሰባቸው